Manga je japanski strip. Razlikuju se od ostalih po tome što se čita drugačije. Kao što vidite, ovo nije početna strana, već je ovo, jer se čita odavde. Kada biste krenuli ovom stranom, obavestili bi vas da je ovo kraj knjige. Evo kratko prikaza kako se prilike čita. Znači, paneli se gledaju sa desna na levo i od ozgo na dole. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tako da kada čitate fizičku knjigu mange, vi zapravo ovako prelistavate i prvo čitate tu. Naprimjer, ovdje prvo čitamo to pa to zato što su ovi balončići spojeni. Da nisu spojeni, bilo bi prvo to, pa ovaj, pa tek onda taj. Dok kada čitate digitalni format, stranice su već postavljene po redu, samo treba da čitate sa desna na levo od ozgo na dole.